Ukuvalwa kwenkolo kulithabo lokuragela phambili ngekhambo lefundo kodwa nahlangana nenqabo eziyokuba khona endleleni sisika sokuthelisa esingesabantu abezwa ubumnandi ngobuhlungu bomunye umuntu. Ihubhululo lithi inengi labantwana abatheliswa kwenkolweni alikucabange nokucabanga ukubikela abotitshere ngombana ababona ukuthi angeke kwenze umehluko kwenza njalo. Begodu ihubhululo lithi ichumi ekhulwini lilisela futhi isikolo ngebanga lokutheliswa. Kwaba kuhle kangangani ukuhlanganiswa lihlelo Sibuya Nenyanda ku SABC lihaye ngingubranko nkambulo komloyisana kwaBhoholo lotshani. Umthetho wenkolo zeSewula Afrika, iSouth African Schools Act 84 of 1996 uthi iinkolo kufanele zibe nendlela zokuqalana nezehlakalo zokuthelisa eenkolweni. Okubuye kubizwe ngokuthi kufikiswa namkha ukukhupha imali yesibindi. Umthetho wenkolo uthi umkhandlu ongamele iinkolo kufanele wenze imigomo yokuziphatha, i-code of conduct, ezokulandelwa ziinkolo. Kodwa nanyana kunjalo zibonakala zisanda izehlakalo zokuthelisa eenkolweni zeSouth Afrikhapha. Umbikindaba wethu noNtokozo Sikhosana usibuyele nanasinyanda. Ngokuya ngokwembiko bangaphezulu kwe-3.2 million abafundi abatheliswa eenkolweni zeSewula Afrikhapha ngomnyaka. Kanti ebantwaneni abalitjhumi umntwana munye ulisa isikolo ngokusaba ukutheliswa. Ukutheliswa eenkolweni kuyinto engenzeka ngaphandle namkha ngaphakathi esikolweni. Umuntu angatheliswa ngokubethwa, ngokutshelwa amagama alumelako nangokukhahlunyezwa ngokomkhumbulo, kanti kuyinto eyenziwa ngokubuyelelweko. Kwesinye isikhathi umuntu angatheliswa enkundleni zokuthintana ekwaziwa nge-cyberbullying. Nanyana ukuthelisa kuvame phakathi kwabantwana, kwesinye isikhathi kuba butitshere abatheliswa abantwana namkha umntwana athelise namkhatelela utitshere. Amanye amathwayo womntwana utheliswako kulokho umntwana angasanatjisakalo ukwenza izinto bekathanda ukuzenza phambilini, okungasafuna ukuya esikolweni nokungasasebenzi kuhle esikolweni hlangana nokhunye. Esehlakalweni samhlapha nje kube nezwa ngobatsho yokubana umfundi weQueen's High School ngeJohannesburg ube ngungazimba ukutheliswa. Umndeni kaBrian Dlovu weminyaka eli-15 ubudala ukholwa bona ukubhubha kwakhe kubangelwe ukutheliswa esikolweni. Kuthiwa uNdlovu uthena kabuye esikolweni ngovela abahlinzi umnyaka opheleleko watshela umngane wakhe kwamakhelwane bona uthelisiwe esikolweni wakatelelwa bona aselichefu. Uthena kangena ekhabo walila ngenhlungu wafuna ibisi lokusela. He told Simba he had a horrible day at school to an extent that he was pushed against the wall in the bathroom and forced to drink poison. The poor friend from next door couldn't come to me and explain to me, of which I think he was also traumatized or scared. Then Brian came back around, I think after 20 minutes or so after visiting his friend. I could tell my son is not fine. Umndeni wakhe umgijimisele esibhedlela. Abasebenzi besibhedlela balinge ngakho konke okusemandleni bona basindise impilo yakhe, kodwa nakhange baphumelele. Kwaba kuhlungakala kwakhe. Umndeni wakwaNdlovu ufuna ubulungiswa. They did CPR, but I could just tell that my son was not going to make it. And that was goodbye for Brian. That's how he left me. Kanti kwesinye isehlakalo umfundi wekhehlekile primary school eThokoza iMpumalanga yeJohannesburg wegrade yesi-6 ufunyenywa zikhungile kwabo. Kusolwa bona bekatheliswa ngutitshere. Umnyango wezifundo ukhuthaze wathi azibikwe izehlakalo zokutheliswa enkolweni. Umnyango uthi iinkolo zikatelelekile bona zibe namahlelo aqinisekisa zokuphepha. Umbuso wezifundo ukhuthaze ekhulu iinkolo bona zibeke imithetho ezokuvikela ukuhloriseka kwabantwana enkolweni. Imithetho le idoswa phambili ngihlokokulu iSGB, ababelethi kanye nejima elijamela abafundi, iLearners Representative Council. Uhulumende ukhuthaze ekhulu godu iinkolo bona zisebenzise ihlelo leNational School Safety Framework ezokusiza khulu iinkolo bona zibone imthelela yokuhloriswa kwabantwana enkolweni. Ezinye zezehlakalo ekheza abakhona zokuthelisa enkolweni ngilezi. Ngomhla ka-26 ngovela abahlinzi umnyaka opheleleko umntazinyana weminyaka eli-10 ubudala ube ngaphasi kwegandelelo lomkhumbulo ngemva kokutheliswa ngobuhlanga esikolweni eTjingalanga Kapa. Ngomhla ka-18 ngoRhoboyi wona umnyaka opheleleko lo uvele emNgwebhe weminyaka eli-19 ubudala ubulewe esehlakalweni ekusolwa bona ngesokutheliswa. Kanti ngosinye ekhaba umnyaka opheleleko abafundi ababili beSaneshofu ngesifundeni seTlhagwini eTjingalanga batlola kabuhlungu inhlahlubo zabo ngonobangela wokutheliswa. Umnqophisi we-Teribet Clinic uDokotela Shaheda Oma uthi kufanele abantu bazwisise bona ukuthelisa kumraro omkhulu izwele liqalene nawo kanti kufanele kuthola isisusa salokhu. One needs to look at the act and one needs to look at the intention behind that act. And when the intention is to do grievous bodily harm, it is to actually subject the victim to some pain, injury, inflict
a sense of hurt, because it's not only about physical injury, but it's also about the mental health, the psychological state of the individual or the victim. Ngokuya komthetho weenkolo zeSewula Afrika, iSouth African Schools Act 84 of 1996, umkhandlu ongamele inkolo kufanele wenze imigomo yokuziphatha, i-code of conduct, ekufanele ilandwe enkolweni. Kanti inkolo kufanele zibe nendlela zokuqalana nezehlakalo zokuthelisa. Ngingunontokozo Sikhosana wendaba ze-SABC, ngibika kuse-Auckland Park eJohannesburg. Umphumela obonwa umuntu wonke ngezehlakalo ezikuba kuzibulala kukangazimbi wokutheliswa. Kodwa nabasindileko emkhweni lo bayajika babe bakhuthazi. Omunye wabaphenduke waba ngumtshotshozeli olwisana nokuthelisa kuBridget Ntuli onathi emtatweni njenganje. Yeche Bridget, siyakwamukela ehlelweni Sibuya Nenyanda. Yebo. Ngikuzwa kamnandi Bridget, sithokoze ukuba nathi. Akhe usitshele yakho indaba ukuthi wena wathelise kanjani esikolweni na usafundako. Mina bengifunda school la kwaga grade 10. Bengingumntwana ekupheleni konyaka salama exam. Bese enkundleni zokuthintana ngelinye ilanga ngisefonini ngathola ukuthi abantu bakhuluma ngami babhizi bathi mina ngimuntu ofeka ngimumbi ngithatha ngenhlahla begodu like ekhaya asikho rich ngaleyo ndlela ukuthi ngafani model ngaba ngunuthi. Manje indaba leyo ngathi ngiyilisa incane yangililisa busuku lobo kwaba yinto eyenzeka kanengi ngithola siyabhala ezinkathi zama-exam ngalisa ukuya esikolweni bengifuna ngifike esikolweni bangihleke. Bese ngabhalela ke esikolweni ngahlala ekhaya unyaka waphela feyila. Nangiqeda ukufeyila uma akazi ukuthi mina bengayi esikolweni wafuna ireport ngamnikeza la kamnganami ngathi ngiphasile. Uma wazitela ngathi ngisaqhubeka ngesikolweni unyaka wonke ngahlala ngendlini ngingaphumeli ngaphandle begodwa ngingafuni nokungena enkundleni zokuthintana mara abantu bebeza la ekhaya bazongitshela ukuthi kusaqhubeka. And into leyo yangilimaza kakhulu ngoba ngize ngijamile ngajama empilweni ngiyokwenza grade 11 ebe level sengiqedile isikolo. Wakhona njani njengoba usitsho ukuthi kwafika lapha uragela khona phambili wakhona njani ukusinda ngombana ezehlakanweni njengalezi ngaphandle kokuthi abanye bagcina balise isikolo abanye bagcina bazibulele? Ngabona ke usalahlekile uBridget, sizamzuma nasemtholako sibuye siragele naye phambili. Sekaphenduke waba mtshotshozeli ke yena udosa phambili ukulwisana nazo lezi zehlakalo zokuthelisa. Sibuya Nenyanda. Siyakwemukela ehlelweni Sibuya Nenyanda. Siphethe indaba nkulu namhlanje sindaba yokuthelisa eenkolweni. Akhe siqale ngehlangothini lomkhumbulo ukuthi izenzo zokutheliswa ziwuthinta kangangani umkhumbulo womntwana. Sinesazi ngezokusebenza kwengqondo yomuntu uMatshidiso Maseko. Matshidiso, siyakwamukela ehlelweni Sibuya Nenyanda. Siyathokoza nokufika kwakho. Ungakhe usivezele nje ukuthi emntwaneni ukutheliswa lokho kumthinta kangangani engqondweni yakhe nokusebenza komkhumbulo wakhe? Ukutheliswa lokho kuyingozi enkulu kakhulu emntwaneni ngoba umntwana usakhula ende uhamba isikolo ukuthi ayofunda. Into yokuqala ephazamisekayo kuphazamiseka ingqondo yakhe ene ingqondo yiyo ayisebenzisayo esikoleni because ube sekacabanga ngalezenzo ezenzekayo bese zithatha indawo yokuthi manje angakwazi ukwamukela izifundo eklasini and then ahluleke nokuconcentrate eklasini and maseka kulelo zinga lelo futhi affecteka nomphefumulo wakhe emoyeni ama-emotions ngoba yonke into iqala engqondweni. Wacabanga nje ukuthi ngiya esikoleni bazongihlukumeza then emotionally uyaqala futhi uba then nama-feelings like uba sad or uba angry and then emuva kwalokho futhi uchange ne-behavior umntwana. Uthola ukuthi if bekumntwana mhlawumbe olalelayo ekhaya angaqala manje abe nenhliziyo encane abe irritable ene angabi nako ukujabula ene ezumzali
ungakwazi nokwazi ukuthi ngabe kwenze njani kanti isusa yiso esenzeka ngaphandle ngoba indaba iqala enqondweni ize emoyeni wakho bese uyabehave. Bese kuyini egcina ibangele ukuthi umntwana omunye azibulale khani ubona ukuthi akakavikeleki? Umntwana uzibulala ngokuthi uma kwenzeka ukuthelelisa lokhu kuwe bese kuthatha isimilo sakho uzibona ungafanelekile, uzibona ungayona ingxenye yomphakathi, uzibona ungakhoselekile, uzibona ungelutho. Bese ngoba iyaphindelela esikoleni uma angayireportanga mayiphindelela kanjalo bese igcizelela ukuthi uyi nothing and useless. And kuya ngokuthi futhi kukhulunywa mapi amagama, utshelwa ini ebese abone ukuthi into engcono ukuthi azibulale. And ukuzibulala lokho kufika kuphi ukuthi yonke into oyicabangayo uma ucabanga into enhle uzoba nemizwa emihle ene uzobehave kahle. Kodwa uma ucabanga into embi uzoba nemizwa emibi and then uzobehave kabi. Kuya kanjalo ozibulalayo kusinikeza yona iclue yokuthi emqondweni wakhe bese kaqedile ukuthi akalutho akafanelekile akafani nezinye izingane. And bese futhi okwenza ukuthi kumoshakale kakhulu ukuthi make fika ekhaya akubhalwa ukuthi lo mntwana uhlukumezeka kangakanani esikoleni. Uthola ukuthi nomzali akakwazi ukubona naye ufuna eyakhe imisebenzi o ezakhe izinto bese kuyagcizeleleka ukuthi useless akanalutho akabalulekanga ebese ubona ukuthi ukuzibulala indlela engcono. Uthinda indaba enkulu na ukukhuluma ngalapha ekhaya ikhona indlela ake sithi ke ababiki nokubika ke abantwana kodwa ikhona indlela engasiza umbelethi ukuthi akwazi ukubona umntwana nangabe unenkinga mhlawumnye esikolweni noma ngaphandle umzali nakangekho ekhaya. Ikhona indlela kakhulu ikakhulukazi uma umazi umntana wakho. Okokuqala kufanele umazi umntana wakho ukuthi yini into emjabulisayo yini into engamjabulisi uzokwazi ukubona ama changes ngoba uma kunenkinga esikoleni umntwana uzoqala either athakafuna ukuya esikoleni or complain ukuthi isikole kwenze njani or abe late adelay noma wazi umvuse kahle ngesikhathi bese ufuneka uqale lapho usolo ukuthi yini lento yenza lo mntwana ukuthi makufanele kuhanjwe uyolanda ipensel uyolanda incwadi kunezitori nje ezi100 ekseni or omunye uyazivalela njalo ekamereni lakhe makafika yenza imisebenzi yakhe aqedile uyohlala ekamereni akafuna ukuhlangana nabanye. Nalapho futhi umzali angayenzi into yokuthi hayi uyaze uthanda ispace sakhe akuna space sakhe makube ispace sakhe ekubeni uyakwazi ukuhleka and ajabule axoxe then loyo uzokwazi ukuthi ispace but ispace lapho esingananjabulo esinentukuthelo esinokukwata nasebusweni umzala kaphakame emenye inyawo zombili. Ke ngaqala elinye ihobhululo lapha litshengisa ukuthi abantwana laba abafuni nokuthi okubavelela kokutheliswa esikolweni bakubikele abotishara ngoba bakholwa ukuthi angeke kwenze mehluko. Kumenzani umntwana ukubona ukuthi isimo sakhe akekho umuntu osibonako? Kumbulala kakhulu umntwana kumceda amandla emoyeni emphefumulweni nokuba nje phakathi kwabanye abantwana ngoba izinto zisukela ekutheni ungathola ukuthi nje utishera akusho ukuthi ayikho into angayenza ukuthi othisha bahlanganisa ifundo na yonke into babize bona abantwana ngamagama bababize ngayo yonke into leyo umntwana bese kayacabanga ukuthi uma ngingaletha inkinga efana nale uma nje ngizothukelwa or ngishayelwe nje ukuthi ngikhohlwe ihomework kangakanani izinto ezinjengalezi and kukhona namanye amathisha futhi acabanga ukuthi why wena ungazilweli why ungazohlulwela umdala kangaka noma umncane kangaka ama comments lawo angekho sensible ayenza abantwana ukuthi balahlekelwe ithemba kuthisha. Bese kuba nabantwana ke abafana no-Bridget Ntuli nokho zange sisaqedelela inkulumo yethu ngebanga lethungelelwano bajika babe bachochozeli abama activists abalwisana nakho lokho okwakhe kwabavelela ukuvikela abanye abantwana. Vane sekwenzekeni engqondweni yomntwana ukuthi akwazi ukudlula esimene esinjengalesi abuye godu athi angiyokulwisana naso? Ngoba umntwana loyo usuke esene ubufakazi abona kahle ukuthi eyakhe impilo
ayisahambi ifane njengala abanye abantwana bese kaba nogqozi nothando lokuthi lokho okuvelele mina lokho okwenzeka kimi ithi kungenzeki nakomunye ithi ngiba prevent ngoba ngazi kahle ukuthi kunjani kukangakanani nokwazi futhi nokubona futhi ukuthi izinto ezifana nalezo zenzeka ngaphansi komthetho wesikolo zenzeka ngaphansi kwabantu abadala then ke abanye abantwana bese bafuna ukuthi bahelpe ngoba ukhumbule futhi ukuthi abantwana kakhulu bachitha isikhathi esiningi bebodwa ene bayathanda ukukhompyutha bebodwa isikhathi esiningi. uBridget uyasivezela ke lapha ukuthi kwakhe ukutheliswa kube lapha enkundleni zokuthindana zinobungozi obungangani inkundla zokuthindana ukuthi zingandisa zithuwelelise ukutheliswa kwabo. Zingozi ukudlula nokuba khona kwasesikoleni ngoba kungenzeka ukuthi kube nje kuleyo community yesikole lapho kodwa lapho kuma media iyanje ingaya national. That's why also kuba khona nama statistics lapho abantwana bazibulala khona because ufila ukuthi akukho lapho ngizohamba khona nginga-identifywanga akukho lapho ngizohamba khona ngingabonwa ngoba noma uya eshop noma uya esontweni wonke umuntu uyazi ngawo. Ingozi enkulu kakhulu abazali kufuneka ukuthi bayenze nesikhathi sokuthi bakwazi ukubona ukuthi abantwana babo bangena kumapha ama social media nokuthi futhi bacontrola kangakanani babasiza kangakanani. nguMatshidiso Maseko sisazi ngezokusebenza komkhumbulo womuntu sithokozile kuba nathi ehlelweni Sibuya Nenyanda. Sokuragela phambili nehlelo hlala nathi. Ngezinye izehlakalo zokuthelisa nokutheliswa njengoba nasizwile nembikweni osisendlalelo kuvela nakibo abafundisi imbala emtatweni sinobaba matakanya ngosihlalo we-Association for School Governing Bodies nokuyihlangano yemikhandlu engamele iinkolo ama-SGB okungiwogodu wajamela ababelethi ekuphathweni kwenkolo. Siyakumukela baba matakanya ehlelweni Sibuya Nenyanda. Asinoche siyabocha Branko nabalaleli bakho. Sikhuluma indaba enkulu lapha evame nakuvulwa iinkolo neyenzeka lapha eenkolweni kodwa nangokuzwa kwenu kwande kangangani ukuthi abotitchere nabo basolwe ngokuthelisa abantwana. Angizwe Branko. Kwande kangangani ukuthi abotitchere nabo basolwe ngale bullying ayenziwako ebantwaneni. No siyabonga ukuthi iinkolo ziredi manje ukuthi zivulwe ngolosithathu sithi abotitchere bethu njengokhulumile sizoba amukela sibonge kakhulu ngomsebenzi bawuyenzile last year sizobonga futhi ukuthi iinkolo ziprepare ukuthi bamukele abantwana bethu ngolosihlanu sithi no njengobazali zizowasupporta ukuqhubeka phambili. Kodwa ke ekuvulweni kwenkolo kunendaba nkulu indaba enkulu ngile yebullying eyenziwa ebantwaneni nabotitchere bayasolwa nabo ukuthi bayayenza kuyini okungenziwa ukuvikela abantwana kubullying. I-governing body ifanele iyenze imithetho esikolweni i-code of conduct ukuthi ivikela abotitchere ivikela abantwana then let's say nayo khona isiza kangangani i-code of conduct enkolweni ngubani kodwa ekufuze aqinisekise ukuthi iyalandelwa. I-code of conduct iyenza ukuthi abantwana babiza ama-parents ne-community bayenze i-code of conduct mabaqeda kuyiyenza bazoyinika i-principal ozoyinika abantwana nabazali babo ukuthi bayifunde ekhaya and then ma ungayilandeli then ufuna ukuthi ususpendwe then uye ku-hearing then kusuka ku-hearing kuzodependa ukuthi uyaxoshwa esikoleni noma ungaxoshwa esikoleni kodwa ma uxoshwa ama-parents anethuba ukuthi bakhulume ba-enza appeal ku-MEC
then anything uzokhuluma nayo parent if umntwana bamqoshile esikolweni. Bese kungena indaba le yokuthi ngoba ngokomthetho wokufunda eSouth Africa umntwana akasabethwa bese kuba nendlela ke efunekako yokuthi umntwana simkhalima njani simjezisa njani nangabe kukhona akwenzileko kungenzeka ukuthi lokho kufaniswe nokuthi uyatheliswa ibullying kanti khibe utitshere umntwana uthi uyamkhuza. Awuzwakali Branko. Ngikhuluma ngendaba yokuthi ngoba njenganamhlanje ngokomthetho wokufunda ngeSouth Africa umntwana akasabethwa kuba ngiziphi indlela abafundisi abangasizeka ngazo ukukhalima nokukhuza abantwana ukuthi kungathathwa kwangathi yibullying. I-constitution yethu ayivumeli ukuthi abantwana babethe esikolweni ngoba banama-rights, i-right of dignity ikhona ku-constitution yethu then abafanelanga ukuthi babethwe esikolweni kodwa umntwana mamoshile esikolweni mayenze mistake then umntwana uyasuspendwa ma-suspendwa wabizwa abazali bakhe amawubiza abazali bakhe waya ku-hearing ku-hearing sizokuthi lo mntwana uyenzeni akayenzanga kodwa umntwana nabazali bane-right ukuthi bangathola ilawyer bangathola aze azorepresenta umntwana esikolweni nabotitshere bakwazi ukuthi bangaba ezinye indlela ukuthi badisipline abantwana akusho ukuthi abantwana bafanele ukuthi badisipline esikolweni kodwa ababethwa bangadisiplinwa esikolweni bayenze bangadetainwa bangayenzani yonke into and then ubakhuluma nama-parents bazi ukuthi no umntwana mayenze izinto zingaphumanga endleleni then simudisiplina kanjani isikolo nama-parents ekhaya. Bese kuba nezehlakalo lapha kuthiwa utitshere ubiza umfundi ngamagama angasemnandi umntwana ahlabeke iSGB ingasiza kangangani kilezo zehlakalo? Ayivumelana nento leyo ngoba ufuna umntwana umuntu ngokukhuluma naye ungamuheka psychologically ungamuheka mentally uzofana nalezo ayivumelana ufuna ukukhuluma naye kahle njengomzali because abotitshere abazali esikolweni abazali banabantwana ekhaya bayazi ukuthi bakhuluma nabantwana kanjani then babakhulise kahle bazi umthetho yini uyenza umthetho uyenzani ngoba umthetho esikolweni wenzela ukuthi abantwana bonke bakwazi ukufunda kodwa ngeke ngoba ababethi esikolweni then from the mhlawumbe bakhulume ngamanye amagama ukuthi hey ubuya kuphi then ujamenza umntwana psychological so ayifuneki lento leyo. Ngokwe-school governing bodies sesivala bamatakanye ngikuphi okungenziwa ukuthi kuqedwe lo mukhwa wokuthelisa kuba yini kungakheke kuvumakala ukuthi kube namapholisa angenako kulezi zehlakalo? Kuba yini kungakheke kuvumakala ukuthi namapholisa nomthetho ube khona kulezi zehlakalo ukuthi ziqedwe lezi zehlakalo zebullying? Umthetho ufuna ukuthi umthetho bawenzile i-school governing body ufundiswe unikwe ama-parents bafunde then bantwana nabo banikwa i-high school bazoba bakhona uma kuyenzwa imithetho lapha esikoleni ku-governing body bazoba bakuthi then kusuka lapho kufuna mhlawumbe ube nama-workshop ukuthi abantwana ba-workshopiwe ukuthi umthetho usebenza kanjani nakanjani ukuqhubela phambili. Baba Matakanye sithokozile ukuthi ube nathi lapha ehlelweni Sibuya Nenyanda. Siyabonga kakhulu Branko. Kwamambala ngiyo indaba nkulu yethu esiphethe namhlanje sehlelweni lethu Sibuya Nenyanda. Silibeka lapha namhlanje sehlelo lethu bekube ngokuzako khona apha Sibuya Nenyanda.